Katho cia mwanya kirigo mutegeri gwita na mbere kurumira nteto cietu tugicokera undi ministry ya urimi thirikari nene niyendekithĩtie mawatho jameru ja urimi na wendia bwa kimera kemira na nyuma ya gavana Kiraitu Murungi kuoneka jaka kuregana na mawatho jaja na andika borio ya Peter Munya itongeretwe ni mutongeri wa Barabakai County ni Amiru Ayubundi na mubiashara wa miraji Jacob Mantiri ni bonekete gwitakanywa kao iguru ria untu bwa kiaria Ayubu na ugite Kiraitu no kwenda gutiria mambura ja tariki 5 ja gwikanira kirore na thirikari ya Somalia kenda thoko ya miraa irugurwa. Antonia we Mantiri no rite siasa gutiga gutonywa mawatho ne jaja akiuga ni jamega. Nicholas Chabari na Chonkurugia. Kuringana na mantu jaria Kiraitu akwenda gwikira ikuonania ate kwenda mukataba jo tariki 5 jwikirwa saini antu betu banyambene na antu bamiru batetheka na miraa arenda irega guchainwa nikenda onania munyoto ngugeitire ne miario igwetwo embaru kinya ni James Mutia ora director kiri ministry ya mantu umegie urimi mantu ni imegie miraa na kinya perethramu na irio obingi ebia biashara Ndeibua ngavana Omeru akiwa sheria ayata kuipinga bunge ontu itibu ayata ayachikia koti ontu itesa sawa na nako na ikwinyile mwananchi uni ankwa ndo mwira utie kimira kitha gitina vile bya tukitha bikire yawa na kimira kimira batwe bitu kuira na ero nanje kwa fanara igitwa transport license mbere ngare mbere kinya na yikite mira da transit anto baba kama tamira bare angri 20 ngri 30 ngri 40 tata tata na bya dawi kwa baginya na mbundene bato kwa muntu ayo ngiri 7 na ngiri 10 kana ngiri 15 kulingana ngare we nayo ewe ntuku imwe bodro wake afa na ke sheria era katogwa ntonga itu kure achua ya change na chikite mena na batu ikwa ekara license ya mwaka kithi Brombox ekara license ya ngiri 5 wake ndene mwaka kereta tore chumbura babare na ikite mira nara kinya Jacob Mantiri urano mu biashara wa miraa baugite ate Kiraitu Murungi gakorwa ana amitaratara eno irekite na kurutwa ni ministry ya mantu umegie urimi irekuonekana igatethia antu oba amira akiuga na kuthina mbe na kubatethia no ndi gwegwengwa na kubaroromeria Munya akirita ngui werita ngwirereke mantu ya sheria iyi iyo yotetheria muno thoko ambira antu betu antu bara ba Somalia nya bora iba kwenda ngui kuritwa na mpangilio na iba kwenda ngui kuritwa na sheria na miraa na quality na miraa ina umba kuri ni atetu ina ni atere yawa ukonwa kwina thoko yonto e Kongo ni kwenda miraa na kwina sheria ibo twetere Kongo twerwa na ugeta Tanzania inyaboke akuthwa miraa obwe na structure mbeya kinya Tanzania twendia miraa iro tuminya kwithwa obwe tukui cash crop no tunaye twikara tukiara area international market ya mantu ya miraa twari international market ri watuga gintu kigitina regulations iria muntu braba kwenda ria tugupush thirikari na rengi kenda yomba kwariria pone ikemera gutambika ndene nthiguru na ikemera kina sheria bukaengage na timu irengi na njira iriko sheria hii chaini iji ikorokete ni changiete muno kwenda kuonia kemera ki uragi kiarari ko kwenda kuwa wete kotini ankwenda kwira antu ba rotero nyambene mbera atiri gavana kwithwa akiugete kotini ankwenda kuwa tu mutongeria tiongerera abati gwita na abati ochwanjira inge cia kwaria ketha kigintu gitio gitike arari akawa gitike arari indi tukuwageta kotini tweterete guchaina mantia thoko ya miraa tariki 5 kulingana na batatu baba baliuga ibwego kaya kwithirwa gavana Kiraitu Murungi na kuona ati mitaratara eno itikoteithia antu oba miraa wewe ngwaka ebumeria na kunenganira moni imake mantu ni imegie mara kuona imabatiri kwithirwa maichenchua nontu baliuga igita ria magwatho mathondekagwa na moni majo chagua kinya mabitha abake bathirikari ibethagirwo bei michemanio nieno tuta tuka na edo akataseko obichine ngavana na atonengera usoke ura wa CC manda mukaro kedere mechamanio netu ria manda mukaro ate mechamanio ne atoma director kana atoma an officer kithende administrator kedere mechamanio ne sheria ye guthithwa eriwa batwe wa ita license Meru County nontu no miraa yumete aki ira tukawatania na county ya Meru uti ange obweri kureshwa so besha ira to save ni mbinge muno ko sino kuba mwaka yuma lori ya milioni 9
antu baba hapa kana directorate ya miraa erua tu mbeshira mtu akari agenda otitwa license kukuonthe ni between 10,000 na 20 mwaka iberi otwira ni aiko na aiko kwina thina batwira ake kwina thina nundi bakwenda kucumbura waziri ale moto litangwe kenda ba support na bubu tebwa no tio national government kana ministry of agriculture ikaira mbeche iria mtu abati kuria cha license kethira ni eu ekumithia miraa ka kethira transport ugo kwa registered but mantu jonthe ye yage finance bill ya county government kuwe yage finance bill ya county government ngavana no gyatire nya registration yutu kuga ye mturo kwenda kumithia miraa kana transport miraa na ari chiringi 50 mwaka jumwe kana na ari chiringi kana mwaka jumwe kana ena power ya we exempt antu kana kubaira for the next miaka ena miaka 5 license yutu tukatha twire agia lakini tukabweja baruga ya kuonania babwe bwena mandate yu Kuma Gebe North, Betan Class, Chabari.